Sasha Katogan Rano said, Casaleta, Upene, in Seas Country. Masih masa ni sansalan kantil repas merai tambah picture kawin sasi pun merai na asas ko sa pagkakot siri sasi anane kitawan kawitan Count Jesus Christ. Pasansan na Roma Wanson, Ilaw Juan, Risis Isaac Riau, Pin Jesus Masen, Name na maray ng samba. Nemen na itawan niyo ito, taanaan kim maray ng bau. Gusto na pa ang buwi. Sasin kamera pa. Someone mabit karos, magsasin biyan ang sasin mo. Magsasin pilita, sasin biya someone katao, someone mabit karos, na ermas kaya nani rin biya. Magsasin so, pagkita Count Jesus Christ, yung kakanin kalma sasin. Hindi? Wow, observe ito sa ito. Sasin kaganan duya, kaya pa rin duya. May mga naman kagrimang pagbuto. Nanuman, paski pa na di pa kumain, anti. Kumain ka sa leta. Wama, merahin riyaw mo kumain ki. Kumain ka pa sa epen, duya lang merahin riyaw mo. Duya sir kumain. Christ. Carlo. Maraming aramasri. Ang showbizme, yung basket, ang wiyala maraming muntuan, tama sangsar. Nasi upene, loloon kapay. Kauno en katin kurmawi kuma o apa-apa di kuma. Kauno en katin kamanani kin kuma sidan o break. Kauno en katin kamanani kuma sidan o break kuma. Kauno en katin kuma futol sambat bukan ukuran. Nak, na-try Count Jesus Christ, hingkop, nabalaban ko sa matay. Buat tayo pinapan kami miningin sa rin, at katindiyan ko kon mo sa met, ukuran.